Abusia money kusu amu so TV ai money kusu amu so TVGH ai unya subscribe channel no subscribe no like it no share ma foforo so anya dey enya bia dey ahwe ye puli ye mra abusua ma so eto kai mu ase de kusie no ai se puli wo ye de hye pa wo kurum ya odi ade ye nti mra ya ma no so ye de na ekoyi abusua ne asante pesa mo kire se mo mfa na nkwa keke saa nti omo ne betwa Kumasi Sports Stadium ho maako miensa ahia ansa na mo de na free asante mo de na kurum ai nako ye kukum ho ne kwa kusie no na mo koso mo nyesa mo kwa mo kusie mo ne kusie abusua fie ama ade asa ama bobe no nkono ekono ana no ndu hoko ebo 10 o'clock hoko ansa na mo kusie abrantie no because we de shepa de shekonkro mu ya jese enya asem keto akọ kukum hini nyina ba bi abusua nti ne wo hwe no de wo hwe na Kumasi Sports Stadium ene de ni twa ho hia no ai Kumasi Sports Stadium ene de ni twa ho hia no ene oni guso ahwe no koso wona hwe so TVGH ai wona padma piao
abusua pole ayi na ya pole ayi na busu amohwe na yekusie no emra abusua ma ifunu so to kai mu no se mamre mu no omo kire se yemfa body nimfa Kumasi Sports Stadium yemfa ntwa ho miensa miensa won nhia ansa na de nakọ was why bia ma santama why bia ma kotoko football pa nti abusua na mo hwe no ye ko park no ho saa na afiri abre na sam ketu obi busa ho asem bi busa ho asem se na ande nti ne de body twa bi wo ni twa obayara Sports Stadium ho hia nsem bebre abusua gusu ne hwe gure egusu na hwe botin nsem hu ne ma ekoso why gusu na hwe sisia gusu hwe da maspa
Abusia emra yenam park na ho ko baba yara sports stadium nam ho yitwa ho nhia no aha on say gate ba ko we for Queen's Gate ya Queen's Gate wa onim Kumasi sports stadium bia no obi hu bia mechire Queen's Gate ayeduro na so mode akra so fofo nyu asiso ene ne kotokofo ha asefo nyina bo wura mu kyese enya se potom de ne chie kyese pole wu yase enka bom soronko bi dia ba awo football mo ma me kra me dwen ho amentie ahye abusia he ene mo guso mo obowura ha onu no onko kakra sa dan ho asa bi pole achibio kyese abusia Kumasi sa ne kotoko ne house maya de ma na efere do ma support ma sie pole ma kire sebe football enye si ku bi football enye sebe ye je obi nko free nsem eye nkabom maya de ko bia sante kotoko akra so folk maya de pa ma kire wodo ye ba ye mu gina mu 247 ma kire wodo papa we de kire ni ado osuya da mase pa so tv for so da mase so tv di da mu nyina ase maya de ha ba yara sports na mugu so mo hwe na on say me nam ho ye ko traffic light na so no ha pepe mugu so na mo hwe why
abusia an ye koduru ho no ye call ya biduru aye se obi a oni Kumasi baba ya sports stadium ubi wura mu a ubi wura main entrance na traffic light na ho no ho na biduru ye mere biduru ho no na se empanifo mpese mo sere se mo maye kwan na mo fa body ne nko apolisifo ni die ni mu sojafo ka ho Ghana police mo ya ade pa no mo ya ade mo hye no like mo ya ade Ghana police mo ya ade nti omu die ni mu ena mo sresre ya na mpanimfo be kan ya na chese de mu bi kwan ma wo mu aso kwa sa block kwan wa ni mu be ka sa block kwan so mane nkwansa amu ensa mfa nko bi no so da bi kwan wa hukum kuma so tukumu wa pa be 3 hours journey to 4 hours journey nti no so mo police force do one to moko police force just go to from her to no kwa asaba nti no na se nye eji busuya mo hwe de si ha keke mo hwe mo hwe de si because poli na ya busuya ade na ekro no Ghana police be na ekro no sasa busuya da mo ase woni guso mo so TVGH mo ko so na mo hwe na mo subscribe channel na mo like na mo comment na mo share ma ko so nya bi hwe ne woni pade ba pia
So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.